sai pe ke tau kamata. Tap ke awhia e tua mawhi o tau Tonga. Pea ko kore ke u whakamalmalo at pe mua i he tala whakatapu. Ka kata o wha au whakpa me he api ko vai o la. Ka e ata moau ke u hanga o tataki atu. Ai e tau polo kalama, whakataha anga pa mo e kau whai o ngongo he o tongani. Ki mua pea tau hoko atu o ko kore pe mua ke u hanga whakawhi ilo aki atu. Ak nau tolo tau kau whakataha heni pea me he potu ngau e mo ui. Aia o ko fia i he tau kau whakataha heni pa mo i toke tā pure o e whare mahak vai o la, toke tā ana kau ola. Pe he whoki he pure nesi, kau nesi kotoa e o tongani, si sta tile makama. Pea iai whoki a he fia makehe ko hiko tau kau whakataha heni, pa mo toke tā si au si aho. Pa kou tui o kai sola hataha ki a toke tā si au si aho, ko matau tau eni pa me he tawhaaki ko ia ki he mo ui alonga i whanau. Pa iai fia lahi ko ihi ko tau mau hawhainga maari e ke kau mai a toke tā si au si aho i he polokalama tala noa ko ni. Ko uhi pe ko e kaweinga mau inga ko ia o kuhanga at kia i potunga e mo ui. Pa pehe ke kakai whonua ki hono teu whakahoko o i polokalama hu malu i ko ia o i whaisa ke tau longa i whanau tau tahaua ke tau tahafitu. Pea ko ia e whainga maari o i pongpongini o fia pe ke taitari ki motolu mo pehe ke kau taki ko ni ai potunga e mo ui tau kau whataha i pongpongini. I he mahu inga ia ai potunga we i hono tuku atu e ngahi whakamatala, whakamui taha ki he tuunga o ki ai tau polokalama hu malu i whakawhonua. Pa i he taim tatau ke vahe a ngahi whakamatala ko ia mo ngahi whakatutu ngā ue ai potunga we mo ui ki he ngahi polokalama mahu inga ko ni tau hanga ki ai o kawai ai hu malu i o e whaisa. Kai ulak whainga maari o kou tukuange ia maa e pure nesi, si stati le makama, ke ne whai atu e tau lea whakawhi iloaki o i pongpongini, pea mo tuku atu haki update no pe ki e tau polokalama hu malu i ulo tonga whakahoko, pea toki hoko atu ai pe, hata naki mai a toki tā pure, pea pehe ki a toki tā si au si pea tau toki hoko atu ki he whaunganga maheni o i whehu i moe tari. Malo te lema. Whawhetai ki o tua mawhi, ko hinga ko i tau toi hoko sia, mo au sia ai awha ofa pihene ta, ko tāna ki mai ki tau ngahi mo ui. E tapu ki he hau toka whanua, ki ni tupo uono, tapu le kuini nana spau, pe ki he whare ha mo e ofa. Pa tapu ati ka tupo utoa, pa pe ki hau eiki, pe whoke whakatapu ki ikpale mia, pe pehe whoki ki ono kau hou 8 minista o i kabineti. Ke ngatai o tua ka kou toa whainga maare ko ni ke hufanga atu ngai tala whakatapu anga maheni o wha whaki atu pe me ngahi whamawhala anga whamatala pe pehe whoki ki he ngahi moi ata. Kai ata pe ke te mautol ke whawhawhonga i atu. I he pongpong ko ni e tai fia tō tāko tō peo ke mea mai kau whatamok mautolu i ki pokalama no kona whakaa atu ai tala noa pa mo e toi whaipea ha whakamatala mahina wange whelawei pa mo e tunga o kuiai a e tau huhu malu i he ototonga i he aho ko e ni. Ko nea mai koe ki he aho ni o ku iai ai tuunga whawhia maari e pe kua o kia i tau huhu malu i mo whakaamu e toi kau mai ai kotoa o e kakai o e whonua o kunau tonu ke kau ke pokalama hu malu i koe ni, ka i he ahoni o ku i he tuunga whakalu kufua ko e pesete fitu, ko nau kau mai ke tau hu malu i tausi uluaki. Pea ko e peseti e whawha ko nau kau mai ki he hu malu i a tausi hono wa, pe tau pehe ko kakato a e nau mau a e nau hu malu i. I whakaiki iki o e tau whika ko ia ko tuku atu, ai a ko e tausi uluaki na tāketi ke huhu malu i tongani e toko ono mano tolu awhe te aua valo. Ka i nea mai ki he aho ni, ko e whika ia e whama opo me aho ane a whi. Ko nau tolu ko ia ko nau kau mai ki he huhu malu i, whiunga mo toko whamano, malu awhe tolu ni au tolu. I e tausi uluaki ko ia i tonga tapuni,
ko no tā ke tina i he whamano no awhi, pia ko o sitos uluaki ai tokotol mano ni maawhi tahaua. Aia ko pesete fitu ni matonga tapu, ko nau kakato e na huhu malu uluaki ki ewa, pesete fitu tolu, ki vavau, pesete e valu wha, ki otu haapai e pesete fitu nima. Ki niwa top tapu, o ke pesete e valu noa. Pea ki niwa fo ou, ki pesete ua valu. Lolotonga whakahoko ai umalu tos uluaki ko ia a niwa fo ou, whaka os atua i he ahoni, pea o kwa ia ki whakalakasi pe me fika, na e mau ane awhi, aia ko nau toko hiva noa, pea i he ahoni, nau aluhake ki he fika ko toko wangi au taha ua. Ko nau tā ke tifo ki nau tau ko toko tongi au ua taha. Kai whawhelawe ke tausi ko ia hono ua, pe ko ia kulo tonga hoko atu i he taimini ki ngahi otomotu, o skamata ia tonga tapu, pe he foki ki konga vavau, nau kamata ai pa mo e ua, pea mo otu hapai ki konga sisi. Ko nau huhu malu i ko ia i he tausi hono ua, ko tawa umain ke pesete wha. Toko lahi taha i tonga tapu ko pesete ni maono. Aia ko o si kakato ai hu malu i o toko ua mano ni maafe fitungi au wha fitu. Pea ko e ua ko lava ai a pesete ni mawha, whahoko na hu malu i tausi hono ua, pea ne lava ai a toko tahafe fitungi au ono valo. Ko e whakaiki ki whlewa ki lalo, ko ki wawa u o klodo tonga whakahoko ai i kamata ia i he ahoni, ne lava ane afi ai hu malu i o kau frontliners, pa pehefo ke kau ngawe koe ai potu ngawe i a nau tausi hono ua, ka i ahoni o hokoka te aho hongo fulu ka hoko, e whakahoko ai a hono hu malu i ai tausi hono ua, ai vahe fonua wawa u. Pea ko ia ai ki whama opo ko o atu no pe whelawe, pa moe tuunga koe o kuiai e tau hu malu i AstraZeneca i e lolo tongani. Iai pia ngahi whamatala ma ke, e tukange pe ia kia ofa kene tataki mai, pia ke tau whahoko atu e tohe tāpure pa pe foke tohe tāmatau tau. Malo apito. Malo apito, kako tuange pepe to iai a tānak mai pe me tuta anakau ola pe ka sia. Malo apito. Koe ngai whamatala vena ko o si o atu e kule kaunesi ka ke manatu i koe ngai peseti kone o atu koe peseti pe ia o e target population o ku ikai koe peseti ia o e whole population o Tongani. Ke tauhanga o achieve ke malu i katoa ai whonua, ku pau ke mau ke toi lahi ange ai peseti a koe ni o kinau tolu o ku i he peseti koe ne fitu ngofulu me walu ngofulu koe ni koe o ku tau lolotonga ngā ue atu ai. Koe mea ia o ku kore atu ai po ngau mo ui ke tau ngā ue whakataha mua ke tokoni mai koe ngā katau lava o achieve herd immunity. Koe whakamanatu, koe huhu malu i koe niu ngata pehe tau tahaua. Aia toki lave atu a Dr. Aho, whikau aki pa moe huhu malu i koe ke whanau, tau tahaua ke tau taha fitu o ku teu mai i ngahi wike ka hoko mai. Aia koe in order ke tau hanga o mau ai mea koe herd immunity ke tau lava e he iwi, ho tau iwi malu i as a community o te kei ai mahaki koe ni, ko pau ke tau whenga ke tau kau katoa mai ki he huhu malu i koe ni. Whaloloma o koe ai whahinga i a tau tolu, kakai e whonua o tau ui ki tau toko anti-vaxxers. Koe ki tau whemau ki tau vaccine tau tolu ia. Ko Tongani, ukawa Tongani e whonua o ku lahi tahai ai huhu malu i. Ai nina e tuofia be ano ai hake i heni, koe me ena ne whakahaofi e tau whanau vale i he ta uanoa tahi wā he tō mai koe ai tō misere
na iai pe kau puke, kana i kai ke au hataha o more hane mo ui, whakawheo anaki ia ki Hamoa. I ngahi wike kone nai toku mahiri atu, na e tāpuni a Hamoa, ka whai o nau huhu, malu i kakai, pana nau mau e nau tolo e nau target, i tāpuni a hoi ua koe lockdown ka whai e nau huhu malu i. Pakoutu au nei ako lahi au pito Hamoa, mi mea nei hoko koe he misere. O tau whakaamu, he kai ki maliu ai statistika o hawa Hamoa ia i e COVID, ka tau more ki tau tolu, koe uhinga ko tau tai tokanga. Koe kore pe ia o whai atu e ki whimotu ani, ki he kakai o e whonua, koe anti-vaxxers ia, koe mea ia e pālangi, mahalo koe tau ilo e tau tolu me he tau lau he Facebook ka, pa mo u social media, ka koe kore pe, he kai ki mau o mai matolo o talatu ha mea o hala, pe te mau mai o atu ha mea, ke more ai ha mo ui hata. Koe kau taha mo ui eni, koe Ministry eni of Health, pa koe mea gogma o atu, ke teke ai mo ui rerei, ai whanua e kakai. Koe kore pe ia, ki kakai e whanua, ke mo kau mai whakata, ke tau huhu malui, ke whakahaofi o tau whanuani. Maloa pito. Te utuanga pe ki a Dr. Aho ke ne whakakakato mai, ka tau toki hoko atu lewa ki he whehu i moitari. Maloa pito Dr. Aho. Kere tala whakatapu e, ko osi whakakata, whakamalu atu ai. E via ke kau whataha mo tole pongkoini. Ko tui o ku whitomo a whakamalo pe ke kakai whanua, ka mawha ke kau ngā ue he whai e ngā ue maonga koini. Pea whamalo lahi ate ngai pōpō me ngai tokoni ko toka pe whai mai. Ke uwhika ene o si whakalau atu. Ka ko tui te mo mea mai be o ku malo e whika ia ka whukei lahi e whai waha ia ki whakawhonu. Ia ka bau koe whenowha he whika tonga tapu. Koe huhu COVID-19 ka mata i e pereri. Aia koe amanaki, koe toko lahi na whainga koe nei huhu i e pereri. E stone ke lava i nau huhu malo i honoua. Ka mo mea hiwa pe koe whika ia ka pesepeni maona tonga tapu ia. A tonga tapu koe e whau mai ai vailasi. Neongo e tau tānoa ki niwa mo niwa, malo apita i ngāwe. Kau kei e hoha aia i he whakakau. He kei ki tau malu tau tolu ia, i he tuunga koe. Koe tausi o laki koe pese te whitu nima. Even ka kakata whitu nima koe ia. E kei toi befu taka taha mano tupu ia tonga tapu, i taketi, o te kei ki nau malu i ki nau tolu ia. Ne lawe e toke tāpurei ki he malu i whakaluku fua pe koe herd immunity. Ko whaamu pei mo ka tapa peke ka kai whanua ke nau pōpō mai. Ka kei ki tau teke whika koe ni ke lahi ange. Mo mea kei whanua e kuna o seana tolu ke pesete hiwa ngo wholu a hutu owa. Ke ngai whanua koe ia, koe hangei tau nofa tau tolu he taimini o a nau atu. Pehe ange mai ko tau tolu ia. E koe nea uke whika ke maalunga pehe e kainga. Whainga taa ki aha wae ia ki tuu mai ai ai COVID ko tau whanua. Whainga taa. Pere ki ngata he ne whainga taa ki tuu mai. Te ta tau a taa ina ange. Tau a taa ina ange i he tau mea o whai, he tau whewhanonga aki. Awe tau whanau ke ako. Poke tau kakai, whi awe ki mori. O whaingo fua. Mo mea beki he whakangata he a honi whakaofa tau tolu. Koe konga lahi whoki ko COVID ia. Ka kei ki aonga ki tau toi nofa tau tolu o lau aitu ki a COVID. Pe tau whatongia tau tolu tau whai mea koe ko tonu mo tau ki tau whai. Koe ki te hatoi tala noa kehe ia, pe ko hatoi mahafu, pe tari ake COVID, koe huhu malu i pe taha. Taha mate pe. Ka ngoi pe pau whai ngongo mo ka kai whanua. Hange u tau ki i
whakawhia maari e, ko hifo te ki tau sio hafo I COVID. Ko sio hifo he whanua ko ailani, aniu, pesete he wanoa nao tolu ai hoho malo I. Pero kono ana laiso koe, pero hamene nau fuwabe pehe nau hiki hau ke he wanoa. Na e kau e mate koe toka ni mawhe, a nau tolu hono teke kakai, ke na wo o hoho. Ko lawe pehe he mahino whau te kekeha mate I he COVID I Tonga. Po whangei tau ki I whakamoko pe tātou. Tuku pe ia me enga he whanua koe, pero ai ki tau hoho malo I he kuiaha COVID he Tonga, ke uma ake. Ka inga kou pehe pe koe ki sio puku ia. Ne tau whumanu ia. Lawa lengo koe hoko la vea ia fisi. Ka koe tau sio ofi ia I whaingata. Ha upe ofi mai re pe whangea wanoa me tongani a fisi. Tau sio atu pe heni ke na whetawheta I kai ke ngata la vea ia si kai ngā. Whaka ofa e patonga e mo oi. Whaka ofa e patonga e mo oi. Tako tānoa pehe he ku, e pehe pe me patonga e mo oi koe ni. Mahala te kōpiang tau tolu ia. Mo mea mai pe, koe tau ki whare koe, tau ui koe intensive care unit. I mohe ngā maha tolu pe, ne ngā uhe tai meni. O tonga whonu pe he mahe ni. Pea whe ala, pea hau hatu ki COVID. Whe ka pai haka COVID I e ua pe ko, ni ua. Ia ha mea ai ki toko wani ki ngā tolu. Ia ingai mea au fia bea ingai mea ulanu kurei. Koe uri mo hine hina whaingo whua hono tāla. Koe whunga ue koe ni o totonu ke hine hina le lei kia ki tau tolu kātoa. Mo wala mai ke tau kau whakata. Nei whake e hohaa ki tau peheke si whainga koe ni o ko nau kei loto oua. Pe kai ke nau fu maa whana ke huhu malo I. Ko whaka ka ki mōtoro. Ka ko toka I o mōtoi. O mō whakakau. Ka koe tau tāpā pe ke tau toi ki I sio le lei pe moa. Mō ki unu mai ke tau kawhata. Ka bau ki ahang hei loto tākatu. Pe tataka. Koe uhi koe whakakau ke huho malo I. Mō mai a tāpea mau apini. Mō mai ke tau pō tala noa whawhola whala. Pea tau whainasi aki e ngai whakakau. He gei ni ihi tapange mo tolu. Mao peku ki motua mau anga whakamatala. Pe ko whemau ke whahano whakawho'ou. Pe toi ataha toi ki I pēsi who'ou e taha ke mea le lei pe ki ai. Koe ngahi whakakaukau e ngari tala noa lau noa e ngari pehegu o mau sani tongua pe ku mau ilo ki mau tolu ha. Ka oku o kai ke tui e aha taha he penolo pe ko taha I mau potonga ue. Te hanga o teke hanga ue ke whai. A pauna ne ilo ha me e lahi a mau pe whainga taa I ai. Koe process pero e whonga koe hono mau mai e ngai huhu malo I koe ni. Koe ngau ki ai koe ngau e lahi. Pena e whi mau ke whai whakawawe wawe. Ke whai mo mea le reipe. Ko te ise mau anō taha hei wā. Ngā tau tamata e tala noa COVID. Hau pe ke kamata anga e tau ni. Ko iei o vaccine. O ha mai ke lawa ke tau ngau e ake. O tui o to tonu ke whia e whanua. Pea ko lawe e biau kia ni ihi ngai. I ngai uhinga ke he pe. Maa tak whaha lawe kia ka tak whaha no whakawhihui. Ka o to tonu koe ngahi mea ia koe iau to tonu ke tau tuku ki mui. Hono sivi, mohono wakiri, ai ngā ue koe ni mo whaito o mai ki tau ngau e ki. Fō mai he hala ia. Te upehe beau koe ngā ue ma onga ia. Nā kei ke lot hataha ia, o mea ua o tohanga ki ai a kau ngahi vaccine. Ula ki ke ngā ue. Hanga he vaccine o malu I koe, me mea hoho koe ki ai. Pahono ua ke whakababau o safe. Malo. Nā, he ke kia tahai tene ngahi a vaccine, he kai ke rito he ne mo ui,
ai o foi whakau koe ia e wa. O bao te tau siu ki he whaunga mo e ola, ono tufa vaccine gwen ke malu e ka tol me COVID, whakamamani lai. Ua fu toko lai whau e ka kai kua malu. Fu toko lai, o nge lau nei ke uri ma hine hina. E whai hine hina ia he ke lava ke tau siu kehe me iai. Io, kei ni ihu nau tawa mai, mea ia ko hina e hua. Ka bau uiai ngai tāna pehe, pa koe moani pe hoko pehe. Ka koe ki ilahi koe ia, mare ki whika, ki whakawhihoa naki, pia moeni ihi koe kua malui. Koe ngai aha whakoi tau whanongo ki he, whakaholo ai, more ai mo ui, he u whanua, si lau aito ngahi whamiri, ngahi whanua, he hoko ini. A honi tau ki i tonu hake, koe hui, koe ngāwe ai huhu malui. I ene pehe ko whaamangi pe, ke whatonga i he kainga e whanua. Oa te ke sio whakafo i tui. He te ke loto koe whaki ke i o uhinga whaka e te koe pe, ke oa te ke huhu malui. Ke sio whamiri, sio whakakolo, sio whakawhanua. Koe huhu malui, koe malui ho ta whanua. Ho malu, koe malu ia ho kaunga api. Ko ho malu, koe malu ia ho whanau. Ko ho malu whai ako, koe hawang ia ho whanau he ako. I ngahi uhinga pehe, tokoni mai. Whakaeke eke atu ki ho kaunga api. Ko ke huhu malui, pia ke tokoni atu ki ai. Ki whakamama atu. Whakabau ka tangata eiki whaiwhekau koe, whakai atu ki ho kainga lotu. Oa whakamalo hiki ki nāu tolu. Oa te ke hanga tu hifo ki nāu tolu ka bau kehe ho mōtui. Tala noa pe ki ai. Koe whonga koe ngai mea te tau maanu ai he tau ki whonua. Mō tokoni mai. Pe koe whai ako, whakai atu ho whanau ako. Whanau ako nau lalahi, tau taha walu ki olunga, ko stone ke nau kau ki he ho. Pe te tau toki tala noa ki he tau hifo ki lalo. Ka game ngai ngāwe anga. Tau taki ngāwe. Tala noa ki o kau ngāwe. Wakai whakale leipe. O te ki hanga whamalo hi ki nau tolu. Mō o mai. Mō whanongo. Kai ki ha mea fumahino. Kore mai ke alato e kau ngāwe pat ngā mo ui. Whai e tala noa. Whai ngā ku. Ko kau ngai mo e ofisa ko longo mo e. Kau tau hi whanua. Mō whaka eke ho mō kakai ho mō no fōm. Kakai ho mō whiohi. Hai mo tolu te keike huhu malui. Mō mai ke tau kau i ono malui o tau whanua. Ke tau maluga i tau tolu, malu a tangatapu, e malu ai a wawao. Malu a wawao, malu ai hapai, ewa, niwa, opehe. Ai koe whahinga sio ia e kainga, e whumau inga ke tau uma taha, ngā au e whakataha. Whakawhainga maari e potu ngai mo ui ke hau atu e nau ngā ue mo toko ni kia ki no tolu. Pau kei be mau ki tala noa, e mau whainga ki toi whakawhainga maari e mo ki mau tolu. Whakawhainga fua, o mea mai, mau ho mo ho. E toko ni katoa ngā ue koe ni, ki ona malu e tau whanua. Mea le lei, whai ngā ue, rotonga ke i tūtone la a. O e tuku ke pare la a, e tai tō, hu mai COVID, pia tau toki whe lere aki. Peke ilo pe te tau lere ki whe ia. Omi he e ki fuku taimi lai. Taimi whainga maari ke teu a Tonga. Pakono taimi eni. Taimi eni ke tuha ke tangata Tonga. Lau ho Tonga. Lau ho whi malui. A ho whanau. Mo ho o kau waibai. Mo e ka kai katoa whanua. Tokoni kia ki nau tolu ke nau kau. Ke ngā ue koe ni. Mabek fulolo e ku. Tala noa ta hine ka tu atu ke hai halau hatahe ka tau tok sopa. Whamalo langa ki a i he ngahi whamatala whawhawhakon ko ne tuku mai. Ke tau kau ngā ina se aipa mo e kau whaiongongo e o tongani mo e whakaampe. Te nau tokoni mai ke whakahoko atu ke toe au atu ke kakai. Toe ngā kakai o i whonua ngai whakamatala ko ia. Ka he whainga maari e ko ni ko whakaata ia ki mautolu ki he ngahi whehui.
Pea mo e whakaampe e lava e kautako ina i potu ngā we, ke tāri atua e ngāhi whehu i ko ia. Malo apito. Ia pa mo te te ko ke hu o ko whahoko, malu i koe whahoko ke whanau, ai koe tau tahaua ke tau tawhitu, o ke lawe mai ki ai, pe koe whanau i ki. Koe whaito whoko in whilawe i koe pa mo whanau, koe whaiza ia o ko o mai pe me Nusila, pea ko hono whakaiki iki, e toko iai pe a hono press conference ma kehe, ko ngā ke tuku atu e minister pa pe fo ke CEO a no whakaiki ki. Ka te ulawe atu pau whilawe pa mo teu ko ma whahoko i taimini, ko no ngā koe talwhaki ko iki hono whakahoko. I lolotonga ni whilawe pa mo teu ko whahoko e humalu ke whaisa, ko o se whakahoko ai ako. Ai ko ako ma kehe ko ia, na whakahoko ia kau kia kau nesi, kau toke tā, kau maki ai katoa pa me otumotu, a wawa o hapai pa pe fo ki eua. Aia koe train of trainers ia whilawe pa mo e fo i whaitoko ni koe whaisa. Ko te ko hono wa, koe whengawe aki ia whilawe pa mo e risk communications, pa mo hono raise awareness, pa mo hono whakamatala, i mo whae ngai whakatala noa atu, aia na e okutaki ia e takita o whatukia, pea mo e kaunesi pe, pea nau whengawe aki atu, pea mo e ngahi api ako. O whai ai whotutu u ke whakahoko ai ngā ue koe ki ono hukumalu o e whanau ako. I whanau koe ni iki i who i ngahi api ako, pea toki ai hatoe ai pa ke whahokat ke ngai kolo. Koe polkalama koe po kamata moia i he wikeni o hoko atu i he ke wike koe ia a pongpongi. Koe teu ko hono hoko o ku whakahoko, kono teu e ngahi whaunga ke o mai ake whaito o ki tongani. Ko whaito ko e ni o nono o pito a hono expiry dates. Aia o mahina peta, wa ko inga koe ke aha whahinga whaitu lelei i tongani ke lava o stoa ai o mai pe o whawhiunga ki hono taimi koe e huhu ai whaito o. Pai tunga pe he o whaile vai ngā ue waof mo Nusila ki he whaunga, pa mo halanga ko ia hono o mai e whaito o ki tongani. Ko ngā ue ko ia whai teu lai ki ai, whai mo ngai whakataha ki ai, pa whai mo ngai ako ki ai, e anga hono manage, hono handle, mono deliver, o au ke whaitu u koe ke whakahoko atai hono ngā ue aki o i whaito o whaisa ki ke whanau hako tupo e whonua. Ko ngā ue lahi mo ia o ku whakahoko, ai teu ko ia, ko no i ngā kua paulewa upe ke malawa e tongani o mao e ngahi facilities koe ke whai ai ngā wepia e whakakato mai lewa e Nusila. So ko e whengawe aki koe po ko e lia ke logistics o noanga hono mō mai whaito o tongani, ko ngahi ngā we mo ngahi teu lahi ia o pito whai he taimini. Pea i kai ke ngā tai, ko e no mape i koe o e tō lahi o e whanau ako, pa mo e whanau hako tupu, ke nau kau ke humalu i ko whai ngā ue lahi o whahoko e kau nesi, whi ngā ue ak pa mo ngai potu ngā ue ako. Ai pure anga pa pehe ke siasi, ko no inga ke mau i he taimini hono whakotutu u, ko inga koe taimi koe e māwai ke vahe ko hea lahi whai whaito ke o mai ke o ana mau. Ke o mi peo whakawhiunga ke porokalama mo e toko lahi o e whoi api ako e whakotutu ke whakahoko ki ai. Ai ko ngai ngawe ko ia o whai ngawe ak waofi au pito mo ngai potu ngawe ako. Pea pehe whoke kau CEO e potu ngawe ako pure anga pe pehe ke ngai api ako ko ia ai ngai siasi. Ko e ki whamatala te ulawa o ate taimin whelawe i pa mo tu unga ko o e teu mo ngawe lahi o whai e potu ngawe whelawe mo teu ko ke whaisa. Ka i he taimi ta taupe o kunau tokanga lahi. Ki ono whakapapau i hange ko mea ko lawe atu ki ai onga toke tā. Ki hono whakahoko o i tausi hono ua ko ia o i AstraZeneca. O ku tuutu nia pia o ku
tu hoko ngai whatongia ka o ku ke whahoko le leipe ke kaunga ue poto ngā ue ai ne whatongia ke whakakato e pia moe kawat ke paupola ke he kole ka ke ngata pe ai ke lava mai ki nau tolo koe ko to mato tu ange tau ta valu ki olo ngā koe ngā tau ke nof pe pese te fitu noa ai uluaki pese pe ni maono vai ua pe population ni kuna si hau to so noa ka ko fai e toka ngā tu ke mo kau mai mo mateu teu mai kau tai whanau mo loto lele mo fie kau whata mo mau tolo kono inga koe teu koe ia tau whanau ako tupu ke nau kau ki malo i he ene hoko mai ano. Ia malabit kai ki ngaka ni o ko mo inga whaki he koe tala noa tātua ke whanau nā o ke iako. Pera ko tui bei o ko sisi hau tui ako kia whanau ako whanonga mai ke pokalama koe ni. Ka ko amanak pia ko tokalahi kau tai whanau nā whanonga mai. O si totonu pia taimi ke kamata hau tala noa au mo whakapapau e tau hoki tama. Ka ku ke o si tau tahaua pai ki olunga. Tala noa ki ai mo teu i ki ngā aue koe ni teu ke whai. Koe whakatala noa koe ki he safety o e vaccine koe ni. O koe whehui le lei. Rau mō mea i pe, o koe kai ki taha ia e fie, kawa pe mo mautoro. Kai ki fie maunga ke mautoro ha vaccine o ku tae pā. Pe ko ha vaccine te mau lavea ai. Pe lavea ai e mau whanau. E fuhala e whesi toa akia mo e whainga ngā koe mau whai. Mea whaki ke mea he kau whanongo. O ki kai kia ha mea ia pese te au ai hau. Koe kolosi koe ke kau hala koe ki wharea rea. O look very safe au pito. Kai lawa ke tau e mea lere au. Ko risk ko ia futs isi au pito. Ko ia te kolos pe au. Neongo o kia e risk e hok me whai ngā taa. Ta tau pe mo u vaccine. Ka kia vaccine e pese te au. Pe whakabareware ke tala tata. O kai kia adverse effect. Pe koha palema e hok. Kako ene. Pe whangi palema o hoko o vare. O kui iki pe. Kia pe ki langa ulu. Kia ki la mamahi ia. O kia ki vaivaia. Kia ki kula. Opehe. Koe o kia pe mai palema lava ki hoko. Mahalo koe whainga ta alahi taha ia o ko ilo i koe i maamani. Pe lawe i pia moe huhu koe ni. Koe kia tau tonga le lei kia o ko uiga mai a carditis, pe pericarditis. Koe whainga maari koe ki hoko hame a pehe. Koe toko taha i he toko wafe ni mangia. Wamana ni mafe. 25,000. Aia o si puto loto pe ia. Si ange tau kau puhu a tau tolo ia. Ha molofia. I kai ki ngata ni ha molofia ni hoko. Koe whainga ko unau mau o ku maa pe. Toko lahi taha nau tolo unau saipe nau tolo i kai ki ha palbarema. Ka kongo hoko atu, o ki ai pe ai teu e pato ngā ui ki ai. Lava ki whai nau whangi siwi ai ni ihi koe. Kono moni i ka pauke ai ke tau tala noa ke pehe ke palbarema. O lahi ane palbarema te ke mao hi o puke COVID-19. I he palbarema e hoko i ho. O lotonga lahi pe mo palbarema ia o e mahak mafu i tongani. Te ke kia o mai COVID-19 ia. Kawai mo e whanau i he mofi hui. Ai ko no whakarea i taha ko whimau peke palanisi i tau whakakau. O mo ana pehe pe ko o hake whai rea. Mo i whai tala noa o pehe e ala hoko ai a e. Pea te pelu la i kita i kai ke toi fie hoho. E whakaware ka tau whakakau pehe ko toa.
Ke kwange ke lawe ane nai ka tau ka whai pehe, ke tau tu lawe ang hofu ai. Matonga ki whenui koe ni ne kusio na lahe ane. Ai e whanaka te whika o ni maono te eni o si ki puhu e tausi na maua. Koe ua ni oe whai e tahaua ke taha whitu. E ngari whai ngā maari e koe ngā koe ku api ako. Ta koe toko lahi taha ia e tau te puke ata. Koe whai ngā maari e ke whai o kua maana. Koe ke tawaagi nani kusio roi ki ai ki whai koe konsent. Koe o na wana e tifo. Ia ku iai ai e mao matehi ki awe ha whakamufua e nā kuata ko kua. Ia koe whai whika koe ni kou toi koe ke huhu he kakai lalahi. Ka pau o ku inga e nau kai ke kau he huhu. Kai ke nau tui ke he huhu. Ia ku iai ka nau whanau. Mahal koe whai pōpua ka kau te nau whai ke nau whanau. Ka hira ngā ka pau loto ki tamasi ke huhu. Ka ku ngau ki he malu malu e me mātua. Ki kau whanau. Koe ki whehu i koe mahal mahina tēne. Okay. Ia. Mai no pito. O si kamata ai alu ai va ki tu ko no kutaki ai a o fatukia o talatala noa pa mo ngahi api ako ana na kamata ne afiri a hona ko e a honi malo ki ngahi ako ai we siriana o fa mahino pe ngahi me ako fi mau o ku ko e kapau ko ha kutama i taupe ko ako i tailulu ka koe ke loto au ke huhu e ave pe ku tohi ke pure ako o koe ke uwhi mau e kutama ke huhu ko ki nau tolu koe he ke o ange ha tohi ki he pure ako pe ko e tiutalahi e assume le vai he pot nga we o ku io ai ko message ko ave ki toa ofa io to gon mai ke tāna ke pe ki ai o hange pe koe whamatara ko ate he tok tāpure koe whunga ia ku maulele aki he taimini mo i talatala noa koe nuku maua o atu koe moi aki he ngahi api ako pea koe mea mau inga whuke taha koe maua o koe ke ngahi api ako mau whinga ke kau mai mo i mātua i he talatala noa koe ia ai ku mau approach ai PTA koe ai ngahi api ako pako o si whakotutu mai mo i ngahi api ako ke hui ke kahau i he whainga pe ke whai whe mahino aki i he tawha aki koe ia pange pe koe mea nai lawe koe ki ai tuk tāpule koe ni ihi koe te nau refuse ke ai mātua ke oe kau e nau whanau ko ki nau tolia e ave koe ki ai e tohi ke nau whakamooni mai o omi ki he pure ako ke mahino ke he pure ako koe whanau ia e whakamawahei ke o te nau kau i he polo kalama i he taimi e a o atu ai koe a polo kalama hu malu i ke ngahi api ako ka koe paurewa he kai ke ia hataha i ai ha tohi pe he e o atu me he mātua mahino lewa ko longa i whanau ia koe te nau kau mai koe ke he polo kalama hu paku osi i ai pe mawhaia i he pure ako ke nau hanga whakama opo mai ni ihi ko ia ke nau kau mai ke polo kalama. Ai ko ngahi me ai aku mau ngahi palani ia mo ngahi whotutu o mau lele ake he taimini paku os kamata ai a watu ko ke ngahi api ako i he ngahi talatala noa ko ia mo whakaampe ke kau mai ke ai ngahi ai mātu ako toa o i whanau mi he tau tahaua ke he tau tahafitu. Ka kulele lele pe kamata na e hangi ko e lawe ai toita na kamata ia ane awhiri a hona pea koe potunga we a koe ni koe ai se asue siriana whai nau whakataha he wā he whiawhini whai a wat ki ai koe hipeke ave ngai whakamatala ka mo whai hawhi mahino aki mo nau tolu ke he ngahi mea koe te mau whelotoi mo lele ke whakahoko ake ngā we. Malo. Ia, nā te kerewa mo konsita e kaki tamasi o whenau ke huhu. Koe ke loto kia e me mātua. hangi ka te au ia it's parental consent e ko nau te ke au ia ke tau motu a tau tāwalu ke whai ake ne loto Ai a koe tau tāua whake tau tāwhitu koe kau ni ia unau ke i he malu e mawhai o mātua. Pahange koe lawe koe tohi koe nuk whai koe consent ia e mātua. Ai koe āwe koe ki tohi ia o i kai ke maungau ake koe whaunga pe ia lere mai ake polokalamanga maheni koe ni o hu malu i o longa i whanau. Ai mau whenga ke tatau pe o e toi ke. Ka koe ia pe tene refuse
ai ha matu au kai ke nau tari ke huhe nau whanau, o ki ai tohi kone o kou lau, e awe ke nau saini mai ai, o whakamahi no i mai o kai ke nau loto ke huhe nau whanau. Koe toi ngā ia o kai ke whai e konseni anga mahenia, koe mā koutui ko mea o ke uhinga ki ai. Ai ni koe, ka koe tau mo ai a o e ngahi au koe ni koe ke he api a ko mo i PTA, ke whakamahi no i fo i tawha ako ia. Ko kore peka ki he si ena o ke ne tānaki mai behe tawha aki ko ia he koutui na e ai be ngai taimi na i whae tala noa ki he ngahi pea. Maloti le. Malo o pito ka koe puko whai no whakamatala i atu. I he whakatahaanga koe ia o Technical Advisory Group ai putu ngā we ke hu malu i koe ni ke COVID. Na e o hake pita whai koe ia he kamata. Pe e whai ha consent ke whamo oni mai ai ki nau tolu kok nau kau ke hu malu i. Ta tau pe kakai lalahi mo ini ko hoke whanau. Kana e tui ta tau pe e whataanga koe ni, koe huhu malu i e Tonga ni koe mea pena anga mahini hono whai. I he whanau pana ke whai ha whamo oni ai, mo ha consent i ai ke hu malu i, pe aloha kau ke hu ke misere, ala ke to o koe nau i he korisi, Nai te ke kia ha mea pehe ke tau whakahoko, pa koe uinga ke tau hoko ak peta tole whaunga ku o sianga i e kakaia ki ai. Kono moni ku hoko mai koe ai COVID, mono huhu malu i, o ku iai lewa e kakai lalahi o koe e whahinga i o ku nau. Kai ke nau tui ki ai, pe o nau whawhepaki ki ai. Pea ko iau whaipe potu ngā weo no whatongia, ke i whaipe no malanga i mono tala noa i, ai lelei whakaluku fua ka ti tau tolu ai malu i, ka ua ngā we aki ke whai ai wheloto i whakamo oni, ka tuku kehe o ka pau o ku kai ke ne loto ki ai. Pea ke to. O te kei peke mauhama tolo we e fo i konga ko ia, mau ke nofo pe i tala noa, ke on pe kakai huhu he na wanga lelei, pea whai pe potu ngā we na whatongia kono whahoko, pea ko ia e whahoko tatau pe. Ka ko hinga whatoka ngā i fo ke whanau a ko ia he nau ke i e malu e mātua. Ke nau whahoko peo ka pau ku kai ke nau loto ki ai pa nau a whamo oni mai. Pea ka pau loto ki tamasi i ka koe ke loto ni mātua. Te mau whai hafo i ngau e lahi ke whakatahai nā hua ke whakaloto e mātua he loto ki tamasi i ki hono kaha u ke mo i leleia ne hoko atu ka e kei pure pea mātua foki. I he neau ke to unga pehe. Te ke au ka to unga whakalao. Malo. Ia ko malaki ia, koe ngā ue whakawhanua eni, ko mau whaamu ke tuanga he whainga maari e whiunga, to tonu, ki he tokotaha katoa pe ke mau ene mea malu. Pea ko kawa mau kore pe ke mo ki kataki peo to o mai, mo mea i pe, mano ia lahi whanua. Koe whai to o kaine utau ngā e ki tae to tonga. Omi ofa ai ka kai, ngahi whanua, ngahi ka taha, ko uhi, ko tau malu i tau whanua. Pea kai ke ngata i a ika ko uhi, o ku whakangata pe taimi o whai vaccine pea tae aonga. He kai ke mau tāri ai pe, he osi mea ofa koina, ofa mai ia, o expire ia, ka kai ke mau anga, mau tol, ha mea o expire ki a taha. Ka koe whanono ki o tāri, ki o whehau i io, e whai e ngā ue ke bridge a gap kaina, ke gap fulahi, ko hange veka ulawe ane nai e toi whai be mau ki sio, koe hae ngai whaunga e toi whakawhainga fuanga e ko ke whainga koina ke ke mau e nā tausi. Kau ki tāna ke tupe, koe tau motua ke tau wanoa ke wahiwa, koe pese pe tolu ua o ki nau tolu ko o sihuhu tōtaha. Koe tau tolu noa ke tolu hiwa pese pe ni mahiwa o sihuhu tōtaha. Aia koe iki, tau iki ange, ko ki nau tolu o ki kai ki nau
o mea mai ke whai au nau hu. Pa koutou pe mahalo kuai pe mea koe sai pe ia tau mo i rei pe tau tolu, tau o kuikai ke te tau malo hi pe he taimi koni koe ai kato mai ai mahaki. Whatonga iange koe Delta variant o kukehe hono ngā o nai ia. Ai variants koe o ku ai ni o kuloro tonga tō i Australia, New Zealand, pena e tō koni i Fiji. O ku affect katoa pe ai tō tangata ia. Pea o ku ai pea o ku puke lalahi pe mkina tōru ia o ta uiki ange. Aia koe kore pe nia ki he kia kina tōru kong nau ki ta uiki ange. Mo mai mo tōru huhu, he koe pehe kong mo sino mo uire rei he ke affect no toi maki o ki kai ke mo onia. He kong ma riu ai fōtunga ia o vailasko e ni o a uen ki vailasko e koe Delta. Ka pau lewa he kei ke tau tōkanga, ke tau huhu, ke tau whengai ke mau e malu i koe ke mea. Nā ato e lava ke toi ai ha mariu ia ai vailasi. He kei ke tū mau ia. Koe mariu ko ia, nā toi hau ia o toi kōwiange ia i he o koe variant for o ku asi. Koe mū, koe apa koe ha, kau te kei ke ane fu effect fe ma manu hange koe Delta. Koe me koe kong whai ai kore ke mea mai mua ai kakai whanua. Tau te whita kuna tōru ke iki ange. Ka oku kei toko lahi pe ai koe pese tau whanua ke whaiwa koe pese pe ono iwa ko nau huhu. Koe tau ni manoa ke ni mahiwa pese te whitu tōru. Aia oku kei toko lahi koe taha mano tupu ia koe oku uhinga ki ai tuk tamatau tau mi whanau. Oku to tonu pe kei whai hono toka ngai ke nau foki mai, ke nau wawe mai o mai e whai hu. Ko expiry date, ko aho, ko uhinga mea ku whai atai toka ngā, he koe hutu o ua, o tonu ke hoko ia ki mua ia tā tolo Tisema. Wa tā tolo Tisema ku expire ki ai huhu AstraZeneca, ai koe ki he kakai lalahi, ai nuk tau mau koe i tongani he taimini. Mahapu mo mea i o kuro tonga whai ngā ue ki whafoki, ai konga o ofa koe nā mai mi siapani ke ave ai fo i tausi tahamano, tausi tahamano ke ave ka whonua tene whie mau ke mea koe ngā ke o te tau mau i tongani koe uhi ngā koe tuai koe ai o mai kohu. Ka pauna ai o mai pe ai kakai a whonua huhu he kai ki toi whie mau ke whafoki koe whikai na tonu pe ia ka koe uhi ngā koe tō ohi koe o mai pau mahino he kai ka pau te mo huhu taimini ka pau te mo toki tō ohi mai mo tolo o toki huhu a mui ange e expire ai huhu ia. Koe ngai mea ko koku o whie mau ai ki whafoki o tau monu ia tatoi tō nganu tau aim tatoi ke pesete te au. Koe u whanua kehe lahi ia koe pesete pe ua noa population e lava ke oange ta e totongi e nau huhu. Ko tō ngani ia o mai ta e totongi ki tō ngā whanua. Pa koe kore pe ia. Ke mo o mai mua ki tau whakaao ngā e fu ofa. O tau to whangai. Whasisi ai puke, whasisi e ngā ue e whai i kia mūtoro i whare mahaki. Malo. Ke tō wenu e ke whafoki gandru i te chini taha manu. Ko whakotapoto pia ko ngā he ke whau ia ki tai aonga ia he ka hiri ango ea wai ngā whanua lai o ngā whanua. Koe uhinga ia, ai whinga koe ki whafoki. Ke oua na tau mau i ai vaccine he koe uwhanua ia. Oku ikai ke kakato hona population hona o atu ke a vaccine. Hange ke te au koe tū koe ni koe ko Laos, oku Vietnam. Koe nuko nai tāri mai ko Vietnam ko nau si whie mau e tau fo i tahamano. Tau whi tanga. Kan whafoki koe. Ko ia. E mahino e ai nou ki he mea, tausi ua koe tausi ula ki he kaukuhu koe ni. A tonga ni, koe uhinga koe kai ke o mai.
he ke tau tuku me ai ke expire to ngan ku pau ke tau ave na iai hatai te tau to kore atu o mai mu a ke fai a ke to siua o fahinga ko nina na to ke o mai to mu na to he ko ka ko lahi pe fa kau ia ke o te tau mau i ai vaccine to ngani he ka pau na e vave pe o mai a kakai o fai ai hu ka tau sio atu he kai ke tau hanga mau i a vaccine ke to fa foki Toita koe ui koe foi tamana wanu whakafoki o expire he ataua November. Ai nai kawia he ngahi whaito oko nai o mai ko me Siapani. Koe whaito oko nai o mai me Australia e to expire ia i he atatolu ko December. Ka koe mau whenga ke to o me he whaito oko nai o mai me Siapani he expire he ataua i he whakafuafua atu koe me he taimini ke e mau e whaito o ia. Pa koe uhinga ia whakakaukau koe ke whafoki na aonga e ka whonua nau si ke struggle ke maua nau ki fo i whaito. Ka tau ai pe ni iko ni e ofa mai o kau mai ke programa uhu mo toksi o ai ka hano toi kore ka whonua ke nau toko ni ma o mai e whakakakato mai ke hani iko e toi ki o mai a muiange. Malo. Ki whahere rau ko au kiso ki fo i mea ko ia. Pe kua i tu whatu tāmaki o ki ko ia. Ulaki ka pai tō mai maa kinki ko mai. E ke kakato uhu pea tae pau e kore atu. O hai po unga vaccine e taimi no ia ki toi maa mai a whakakato. O to tonu ki whakafu ngā au e lahi ki he o kia whakaukau ki whaka lockdown i kai mea pe koe whaka he futu whatu tāmaki au ki toi pūma ko ia he taimini ki whanua. Koe whia mau koe he taimini, koe aho wālu aia ko a pongpongi. Ka pau te ke huhu a pongpongi, ko huhu tu o wā e ki mua ia he aho taha tolu koe o December. Aia koe mo tolu koe te mo huhu urua ki taimini te toi ai pe whaito ke mo huhu aki. Ka mau te mo toke o mai he wike ka hau o huhu urua ki ai. E expire by the time of ai ho wa e expire ia. Aia ko fu ngā ue lahi au pito o to tonu ia ke whai ke toenga kakai e whonua ke nau tokanga mai he ko me e ko uhinga aki koe ai whie mau atu ke mo mai ke whai mu whai o mo huhu i he ke ai ko a pongpongi fo i aho walu na whai koe whakatala noa. Mahalo pena lava pe o whai hakore ke toi o mai ha mea ka aku tae pau hange ko lau ka koe taimi rei en ke whai huhu o koe ki tongi ke tau tari tau toki tau puke pa tok whai huhu no koe taimi rei en e whai huhu ke tau huhu hang koe lau koe nai whai si ausi ane nai ange oku osi o mai e ke fu o taimi lahi ke tau ngā ue ai pa koe taimi nien te kei ke tō mai ko vitiki tonga ko tō mai ko vitiki tonga ni ko taimi puku ia o si tō mui ia ko me e ko kore tai ke mo o mai even o ka pau koe awha o sia pongpongi mo o mai pe mo whenga mai pe he pau pe ke whenga i mai e ponga mo ui ha whai tō kai ke ilo po ko whea whanua i mamani e ofa mai ka e pau pe ke whai e whenga ko inga ke mau mo ai tausi hono wa ka koe mea koko whai tai toka ngā ke si o mai ai ufonua o nau ofa mai o tauhanga o whaka ao ngai e nau ofa o koe ke toi o mai e pa ospa toi whakafoki ko uinga he expire koe kore ia whai koe ke kakai e whanua malo
Nai o si whae tala noa whika o aki mo lockdown. Kau te kei ki whakapapau i. O te e whakapapau i, e toi whae pe tala noa whika o aki mo ia. Kau anga whake lockdown ni ia ke ngā, ke tau ngā whataha. Ai kakai, e mo pot ngā ue mo ui. Ko haa moa nai ngā ue ia hange ko klau ane nai. Nai ngā ue me ai haa moa ko ngā koe nau iloi. A me nai hoko koe ni sere. Ka ki tau ilo pe e ngā ue mea ko ia i tō ngani. Ka nai oswhai pe ai tala noa pe aonga ki whai ha lockdown ni. Ka eo ke u api taha o kumi pe ai ka kai koko. Tata te whito ka ki nau tolu youth. Ai tau o futupu si o whaia ke tau whango fulu. Ko ki nau tolu ia o ku Oktobi koe ai nau lava mai o whai e kuku koe. Kia ai rea tau whanua koe hāko. Whanongonongo to koto wape koe hā. Ka koe, mai whai whono whakawhanua ane. Koe whakaukau koe ki virisi kotoa pe, kia e mai siasi, kia e hono ngahi kau whai whikau pure, kia e ofisa kolo, o kia e matāpure, ope he. Opa te hanga e tū hake ka kai ko e ni. Whai e ki whanongonongo, mape koe ki angi whanongonongo, toko ki ta utu hake o, whai e whanongonongo. O uki a te kakai, pake wakai, i pake teki whakalau te lau, hoki i kai ngalo tū, ho mo tohi kakai e lotu, tohi kakai e whanua. Ko hai heni o kei toi, pake alo tō whakata ane no loto whare, tangi tau tapa mu o mai, pō mai ke mea e whanua. Nā whai whono whanua ane awhi. O tea o tere pe mo e COVID ia, i he IC. O tere pe COVID ia he pamabare ma koe e IC, pe toi COVID ane ia. I he taimi wāpi, taimi no. E ko rei to ton ke tauhanga elevator, i le volo koe e hoha a, mo e tokanga, ki toi futunga maalunga ange. Ko hika wawai koe di la, he whakawhi e whea maari. E lawe e toi tāpure ane nai ki he tautupu Tautupu e kia busy. O kai ka priority e ko hoi ka nā tolo ko whi ala se halau ki o meiti mo whai maki ha mo ha. Whi mau ki tokoni mai ka kai kau la lahi ange. Pōpō ati e ka inga kai nake mo mea mai. Mea mai ki tau kau whata. Māwa. Ia papa ma toko si e tina. Tātaka ki ia maunga tāna kumu mai ko lawe. Papare mai a... Tuku weke mau o whakaare pōpō ni ke... Malo. Ke whakano te ke i ke... Pōpō ati whakau. Malo, tilema, te toi tanaki mai pe? Tanaki at pe ko ngā ko whia ila whelave pa mo ngai whaunga ko lo tonga lele tai mini ke whenga ia ke pese te tau pepe ko pese te ua tolu. O whes tau siu te ke nā ua mai pa pe whake pese te whawhai seken tau siu te pe ke nā hau nā tolo. Futoko lahi ko ia. Koe le kōti ko nai tānaki command center. Whelave mo tō tāko tō pe nai hao o ai ene urak tō si ko ne whika telefoni. Toko taha whetu pe ai na ke kia nau whika telefoni. Kau kei tō whau tō tā mānau te ke nau hao. Ai ana o si whetu taki ko taha ngai whaunga. Whetu taki telefoni ai kaune si ki he toko tāko tō pe nai ai ene whika telefoni ke lava mai o hao. O huhu. Mo whakapapau o alake ke whetu whai huhu. Kau hanga ko lau ko kau whakataha ko toa hono whengai. O ku maha ko whaifonga ko iau tonu ke toi wakai. He ku ose no telefoni katoa nau tolu kai pi ke nau hao. Ko tāna kat pēo he mea mai toi tā whelawhi pa moi whanonongo toko to. Tau alaka ne whanonongo telefoni. O ku hange o kai ke ngā ue kei toa toko whiha parua wheke hi wāwhe. Na ia au ki ai e telefoni o kai pi ke nau hao. He toa whake tau toko tāna. He mau pe au tonu Ai ku toi whe mau. Nau whanongo he polokalama ko ane awhi he whono ko nei whao ko. Ai whe hui ko pe whamea tuku ai ke toki au mai ki he ni. Kai ke tau whe ngau e ake ngai stakeholders mo ngai ta whaaki. Ka ko maa ka ta whaaki ton ke mau toi siat pe ki ai. Mo e kore atu. Kau ofisa kolo kau taki lotu. Kau taki lotu ok nau maa lohi mo nau. Ke uki e nau kakai. Pea mo e
Moi ngahi kau whai a ko koe he nau mawhai I he no fomo no tō kai. Pa moi kau ngā pe poto ngā we kau polisi. Kau ki tau te whita motor media ko rea te ngā we lahi ki tau kau whata. Ki ono ki ma tau kakai ke nau hau. O mau tau whai to o. O spa pongpongi ko ka mata ne holo atu ana ia ko o he taimi ko ki aia nau second tosi I December. Mo tau whaam ki tau ngā we whakataha ki ai ke lava. E lava pe ia pe ngā koe tau kau whata. Mahalo apita. Ape ko ki whamanatu atu pe. Aku mahalo pe o si mea I he toko taha ko toa pe. Lai taha tai mini ai ngā whia mau ia me ufonua. Koe tō ange o si ai vaccinate. Ko e tau kau tori. Te kau algo ni koe he u ngā we seasonal work. O ku whia mau ia ke nau ke oangi nau historia o ku nau o si vaccinate. Aia koe o ku lahi taha tai mine o mai koe kau whia o koe I he ngā we meat, koe ngā we tori, koe ngā we kimuri. Hangau ko whisi ia o whia mau bea ke oangi o si vaccinate. Pau o si koe tutuunia koe a Tongani, koe kau repatriation foki mai koe ki Tongani o whia mau ke mahino o si ai o spasia I he kabineti o si huhu tuataha. Hopefully ka pau nau ke iai he taimi mea o stone ke nau fully vaccinated before o nau o si panawe ka mai wapuna. Aia ko mea ia taha ke whamanat pe ke kakai whanua. Ka pau o ku ke whie wholau ki muri I he kaha u. Ko tu ke kaha u ia o te kei ke whakamama whai. But most likely ko mea ia koe te tau au ki ai. He koe ke whemau ia u whanua ke huanga ta e oange o whaingataa. O whaingataa ia hanau puke pena wau o ngau ea ke nau ICU. Because that's a lot of expenses ia ki ngai whanua ko ia aia o ataha o puke he maa ki koe ni o au ke ICU. Koe tau he koe he ICU hata o kula wafe pe ono paanga I he pō. Pea koe puke koe ni o e COVID o kua o wike ua aho taha wha ai awarisi koe hono ventilate I toko taha o ku mea. Aida o ku kou ki lahi taha pe o ai alu koe he matapā e taha o te kikitua. Koe toko si I pe o ku teke sari o te mai o ku mai kitua he matapā koe kau mo ui. E taimi ko whisi mahalo ko nau kau ventilator nei. Ka mata mai mea ane kei piki te ata he mo ui. Ko ne au bea taha ke ventilate o ku te end up o nau mahalo o lope. Ka koe mea pe o whamanat ke kakai whanua. Ka pau o kua ha chance te ke travel, vaccinate. Because ko o si koe tahe ngai mea mandate. Ai o si mandate I Tonga ni. If you're coming back to Tonga, you must show o koe vaccinate. Pake toke hao he repatriation. O si aha ku tara noa ka ngāranga tu o e lau ki he kaha ka hō mai e ko witi ki Tonga. Te tau ngau e ke lau koe kau ngai whapure ana te ke huhu. Me whanau ako te ke huhu. Te ke nau koe ako, te ke nau koe ngau. Koe pure koe ke wholau, pure ukau taha whakapuna ia he kai ki he kako. Ka tae vaccinate. O ko si aha mo tuku ha mo sio pe he ki he kaha uka a taimi puru mai maha ki Tonga. Ka tak pe kau whenga pe ke utare atu e whehu I ko ia. Hange pe koe ngahi whamatala ne o si tuku atu pe he CEO he ngahi polokalama ki mua. Mahino pe whoku iai e lao o kulo mono e lao koe apana e o si paasi ia I he wharearea koe toen ke whamo ni huafa ki ai ene awhio. Kai whakatatau ki he whakamatala koe ai CEO he koe lao koe ia mo e whakatontonu koe ia kono oange mawhai ki he tare ki tapure ia pe koe CEO ia e potunga mo ui kene ngā ue ake lao koe Vaccination Act ai lao o he humalui he koe lao he humalui ko pau ke huhu ai toko taha kotoa o whakatau mua ki ai humalui koe au whie mao.
Ka kua pau ke ne ngā ue aki ai lao ko ia iha taimi e whakahai ha tuunga whakatu tāmaki. Pa tene o atu iha public he o tahe, iha tohi. Kai whakatatau whoke he ne lawe i he tuunga he taimini o kai he te kai whoke a tā mai e fo i lao ia ke mahino ko whakamo oni wafa ke ai e ne awhio ke hoko ko i lao. Kai he taimini o ke teke pe tala noa i kaka i loange ku o tāri pia tu utaheni ai COVID-19 wa. Tene toki ngā ue aki i he kai ki hea whaunga ko ni whakamalohi e huhu. Ka tene sio ki he tawha aki o hono tata ofi. Identify ni ihi koia na kai ke nau huhu. Pea whakangata rewa a e nau alu holo ki he ngahi wheitu u koe. A e koe te nau ala wesi ai koe ke nau ana to whakamawhola te mahaki ki hato ni ihi ke. Koe anga ia e ngahi whakamatala ko ne tuku mai. Ko tui koe whakamatala to tonu pe ki ai e toki o atpe mea nawa e toki amui e ngahi polo kalama peheni amui e whinga i ke whakahoko atu ai hato e tari ke whakamaupo e tari ki ai. Ko tui pe ko tau kakato e tau taimi pa ko mau inga maari e ngahi whehu i pa mo e tari ko tau whanongoa pe ko loto pe ke tuange mo a ke toki tāpure. Ke ne whakamaupo e tau ki whakataanga o e pongpongini mo ne o atu harea whakamalo pe tau whakaosi aki. Malo apito. Malo apito Dr. Ofa. O atu ai whamalo, roto honga ia, ki kakai ko toa peo e whanua, mo mea mai ki polkalama koeni. Mōre ki mama o koe mau whenga, ko a mau lelei pe koe teke halanglangi o koe ngai mo i kai. Koe whenga o whai atu, ko ngā ke whahawhi tau ki whanua ko Tonga. Pako whamalo atu i he kia ki mautolu mātua, o mō mea mai ki polkalama koe ni e teu e humalu i koe ni ho mō whānau ki whahawhi ki nau tolu. Ko whaamu pe te mō ofa, e mata ho mō whangi pere, o mō tukuange ki nau kau mai i he humalu i. Whamalo lahi heni ki he tata eki specialist ai tawhaaki koe ni koe o e whanau vale i hene kau mai he polkalama i pongpongini pea moe malanga maari e o i pongpongini. O ko whaamu pēnā i mea mai kia e kakai e whanua ke mau ilo. Ko e ongo e ni ki he toke tā, ki he toko taha ko toa peo po ngā ue ku mau o ui mai. A ki nau tolu, matu o tua, mau ai taukei, i he ngā ue whakatoke tā, ke nau o mai o kau, pe nau hā atu, ke ilo he kakai e whanua ai mahu inga o e polokalama huhumalui o e COVID-19. Ai mahu inga ke mo kau katoa mai ki ai. Pako whamalo atu. Whamalo atu ke nau tolu kou te ke nau mai o huhu, ka mo whanongo mai, pia ue i o mo loto, ke mo mea mai, ke mau talitali reibe, ke mo tolu, i he waa koe ni o NCT, o e pot ngai mo ui, mea mai pe o eke i ha wheitu pe i whare mahaki pe ko wheitu whai ai humalu i he whahinohino at pe wheitu ke mo mea mai ki ai. Malo o pito ho mo mea mai he pongpong koe ni, malo hono whamawhola atu o e ngahi pōpoaki ai pot ngai mo ui mo ngai whaamu o kumau o atu i he wiki kotoa pe i he press conference koe ni. Malo, pako whatawangi ki e ikmawmafi, e tokoni mai ka te tau tolu katoa pe i tongani, tokoni mai ki mau tolu o ku mau whai ai ngā weni, kene o mai ai vi malo, hi iwi lahi, ke whai aki pe ai ngā weni. Pea kene malu i a Tonga, i he taimi kotoa pe o whātu. Malo.